Ugwati munene uria kaigi ugomagira bururi uyu makiria hindi ya githurano ni mbara cia kinduriri oro hamwe na rumena iria na gicunji kinene icungagiririo ni nditimurano cia ki-uteti. Yameri kweni mumbone bunasone bunafo ya ambani. Orio. Ideri uliendekithia ria unduire kuhuthirwo kunyitithania nduriri nguurani ni rikitio atongoria ya ki-uteti na makanitha makiuri gukorwo mari muhari wa mbere kurimira ndugu ino. Bururi uyu haria turi tiganeo tutingire guku tondu muthungu ndangietikirire kuuma guku ni maguta maria marikuo. Kushirikiana bila kupakuana, hiyo ndio itafanya watu tuitwe wa Kenya, tusiitwe kabla hii ama kabla hii. Hau tene muno nduriri ni ciekirire gucenjania meciria na njira ya kuona na guthoma uria angi mekaga ni manyitanagira muno maundu-ini nguurani na magatoria athuri aya na atumia makiona ta gwikirirwo kwa unduire kungirehe urume murumu guku bururi-ini. Sisi na Wakikuyu sio sahi tumeanza uhusiano, tumeanza wakati hata beberu, kwa sababu hii baba yetu Ng'oda Kamasi warani ya Maasai ilikuwa inaletea maziwa wakati na akaletea kwa ile kitu tunawekanga maziwa tunaita kibuyu, kwa Kiswahili tunaita kibuyu, lakini kwa Samburu tunaita mawa. Ona kuri uguo kehani ati unduire wa nduriri imwe uthiete hororokeire na njiaro igakora muthingi mwenyenyu na ugo magatua itua ria kuuteaniria. Ingewezekana ningependa zaidi sana. Kwa hivyo iko na maana sana kuunganisha watu wapate kuandamana kwa njia moja. Tamaduni una maendeleo. Ingawa tunasema dini mingi siko, lakini tuone ya kwamba tunaungana kupitia kwa utamaduni. Riri bururi rethagathaga kurika mehariri-ini ma githurano kingi kia mwaka wa 2022 gitugi kia nduriri kunyitana ni gia bata na no wega kurimirwo tene. Ndeto ya kunyitithania muingi wa bururi ni gibarua kimwe gikoretwo gikagombera atongoria ona muingi wa bururi wa Kenya, na riu nduriri ici rendekithia unduire gukorwo kihuthirwo niguo na gukinyaniria ici na ihenya. Ngiribotera Inooro TV kuma guku kaunti-ini ya Nyeri, ritwa riakwa ni Julius Kareithi wa Munene.